Imagine-ke ubaba wakho owakukhulisa ngendlela eright noma ngendlela engcwele noma ngendlela yentando kaNkulunkulu uma kubona lapha e-university angathini. Zicabange nawe ukuthi angiyiyeke lento engiyenzayo. Ngani? Angifuni ukuthi ngidumise abantu, angifuni ukuthi ngenze lokho okuthandwa ngabantu, kodwa ngifuna ukwenza lokho kuyintando kaNkulunkulu. Kodwa sengiphetha nje, angeke ukwenze lokho ngawakho amandla, kodwa kumele ulalele Moya Oyingcwele, kumele ufunde izwi, kumele ukhuleke, kumele ufaste mangabe kuthi kumele ufaste, ucele kuNkulunkulu. Ngoba ngamandla ethu siyahluleka bangcwele kaNkulunkulu, kodwa ngaye siyancoba ngaso sonke isikhathi. Ngiyanithanda nonke lawa mazwi, akusiwo ukuthi sicabane, kodwa lawa mazwi ukuthi simphakamise yena esavuma ngomlomo wethu. Azange basiforce, kodwa savuma thina sathi siyamthanda. Siyasindiswa namuhla ngendodana uJesu Kristu. Siyakholwa ukuthi yona yabethelwa esiphambanweni, yaphalalela thina, yabulawela thina. Yithi bekumele ngabe uNkulunkulu wasidestroya noma ulaka likaNkulunkulu lwehlela phezu kwethu, kodwa thina asizange sife, kodwa sesiyophila phakade ngomsebenzi akawenza esiphambanweni. Bayethe kuye. Amen.